namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impadi yakhe amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana okuyibuyele esimpandeni ngithi Umculi kaMaskandi uKhuzani Mpungose usesakaliseka ukungenami kwakhe ngento eyenziwa ngumthandeni umfo kaManqele. uKhuzani ugxeka ukulandwa kwabaculi bamanye amagenre bezofakwa kuMaskandi. Lo kaMpungose uswakaleke ebabayela kokhosini ohlelweni lukaTshatha ehambisana ke noBingelela Mpanza ukuvezile ukuthi ke lokhu kokwenziwa ngabaculi bakaMaskandi ukuthi ke kulandweke abaculi omunye umculo bezofakwa lapha kuMaskandi. Lento ke ibulala ke lapha ke kusasa likaMaskandi. uKhuzani ukusho lokhu nje ngoba kumthandeni uqeda ke kukhipha ke iCD lakhe ngoba uphinde washo futhi wathi abaculi abayeke ukukhiphela ke abalandeli into ebandayo. Uthi yebo yena kuya understand ukuthi ngempela kuyashisa kusehlobo kodwa abantu mabayeke phela ukukhipha into ebanda kakhulu ebanda mpompompo kube ngazi ukuthi kufakwa ama-ice. Lokhu kusho nje ngoba ke ibhinqi i-album kamthandeni eqeda ke kuyikhipha osuke inikelwa ngayisolo. Uthi lokhu kubi kumkhuba komubi akukhuzwe ukuthi abantu bekhiphe ama-album abandayo bephinde kulandwe abanye abaculi bakwezinye ke lapha ke izinhlobo kwezomculo. Uthi yena i-album ayikhiphile njengoba ke idla abantu uyikhiphe nje ke hamba ke yedwa engaxutshwe ke nagogo engaxutshwe ke namqhiliba. Uthi lapha akekho umuntu ampikileyo odondolozelayo. Lokhu kusho nje ngoba ke lapha ke ibhinqa kumaho nomcebo zikode kanjalo ke lapha noLwandle uNkulu abakhiphe ke izingoma behambisana ke nomthandeni einsukwini ke ezadlule. uKhuzani ke ukhombisa ukuthi akayinameli ke lento enziwa ke laba makhona izimpi endaweni yakhele uqoqa ngawo umculo lo kaMaskandi umculo lo womlayezo. So uma ubuka abantu behlukana kabuhlungu kade kumnandi so kumele azi ukuthi umuntu masithandana angagcine egcineni sokuba khona ngoba uma uyibona inomlayezo ithi njengoba nithandana kumnandi nje ubheke nje kodwa sokwenze njani ke masenibizana ngembongo uyabo. So umyalezo ngithi mina ingoma angiyifake e-studio mangabe ingezukushiya isifundo bese uyakhuza egcineni nithi niyalulaza uthando umsana ukwenza lento umsana uyenza into enzayo uyabo ngoba manje khona inja egcineni khona imbongolo. So kubalekile ukuthi abantu belalele umlayezo. I understand khona mfoka ngoba ukuthi kusehlobo mfowethu akabacula kumele kodwa bekhiphela abantu ama-ice ngiyazi khona kusehlobo kodwa imculo kumele kuba ukuthi uyahit yabo hayi ukuthi bese vele usigaxe nje ngama-ice ngiqeda ade ngishiselwa nje kusuka emhlanga iza ngapha ngithi mina abacula abakhiphile awufaka album ngabalapha kanti izofaka kubantu kwathi ukuphola yabo. Ngiyaxolisa ukuhleke bafethu sazozana mana ke into enkulu kakhulu kuyaqala ukwenzeka emlandweni umlando yaqala mina bengayitsheli ukuthi uMaskandi usuhambe kakhulu kangaka nanokuthi nje bafowethu aselikhulumeni iqiniso sometimes izinto ekanje zibulala lento ukuthi uma umculi kaMaskandi kuze uzothola ihit kumele uzuyopika abaculi abakwamanye amagenre abahitayo bese ukhanda ihit yakho uzoshaya imiliyoni ikhanda nje lento ukuthi siuMaskandi siyakwazi ukuyimela singaxoxwe nagogo singaxoxwe namchilibana uyabona siyakwazi ukuyishayela amamiliyoni ethu siyakwazi ukunyakaza omanqoba mnqithi siyakwazi ukunyakaza ohlalo beRichards Bay abantu abaprominent yabo adingi ukuthi mhlambe kuze kuthiwa uyamisa uhamba uxubu uhamhlanganisa udondoloza la sishaya ingoma siyithina siuMaskandi sinjalo mangilanda uluve ngimlanda ngaMaskandi ngilanda usiphe uzomemeza isiMaskandi ngoba lento izosenza ukuthi thina kuthiwa hawo uMaskandi kufuneka uzucutshwe kuze uphumelele yabona. So siyimele nje silwa ne-identity yethu siuMaskandi angeke sipike sonke madoda. Nenza ingoma la ethakasela kakhulu abantu ikakhulukazi abonayo ukuthi ngempela abantu abaningi badlule usizini badlule ehluphekeni baye uma usuthi kodwa uNkulunkulu ungenzani usubeka usudeka itafula phambi kwezithazana awungikwenzeleni wenkosi yami ngibone sengilandela i-truck ngemuva yena wadeka itafula namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impadi yakhe amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana okuyibuyele esimpandeni ngithi